duhere ku ikipe y'igihugu ya Tunisie kuko niyo yakoze amakuru mu ijoro ryakeye baraye babonye itike ibajyana mu mikino ya nyuma y'igikombe cy'isi nyuma y'umukino wahuzaga na Guinea Equatorial, umukino waje kurangira batsinze igitego kimwe ku busa, imikino 8 clean sheet 8, ikipe ikarifiye ku nshuro ya 7 inshuro 3 yikurikiranye. Ikipe ikomeye, ikipe y'igihugu ya Tunisia yakoze amateka akomeye byonyine kuba basoje iyi mikino nta gitego batsinzwe, biragaragaza urwego ikipe yiyubatseho. Hanyuma rero nimugoroba bagiye gukina uyu mukino n'ubundi bisa naho ari urucabana kubera ko barushaga ikipe bakurikiye amanota 7 imbere y'ikipe y'igihugu ya Guinea Equatorial. Yari no mu rugo baza kwitsira igitego kimwe ku busa ku makosa akomeye cyane y'umudefense w'ikipe y'igihugu ya Guinea Equatorial. Gukina umupira byamunaniye no kurenza biramunanira, birangira bawo umupapuye. Hanyuma rero ho bita Ben Ramazan atashyiramo igitego ku munota rwose wa 90 mukino ujya kurangira. Ubundi ibi bitego nibyo bitanga amakarifikasiyo. Ibyishimo byari byose rero ku ikipe y'igihugu ya Tunisia, nubwo baramaze igihe babona ko bishoboka ko bajyayo, ariko nyine mu buryo bw'imibare byari bitaraba confirme ko bajya mu gikombe cy'isi. Bamaze kujyayo rero, bafitemo abakinnyi bakomeye cyane ikipe y'igihugu ya Tunisia kubera ko bafitemo nka Hannibal Mejbri, muramuzi yazamukiye mu kipe ya Manchester United, yanakinnye imikino muri Man U mu mikino ya FA ndetse na za Carabao. Urebye ba Elias Saad ni umukinnyi ukina muri Augsburg mu gihugu cy'Ubudage, urebye ba Elias Achuri ni umukinnyi ukomeye, akaba ari umukinnyi ukina mu kipe ya FC Copenhagen. Ngira ngo rero ntabwo bafite amazina ariko n'abakinnyi bazamutse neza. Ari ikintu kimwe bakoze, abarabu babiri babonye itike mbere yandi ma equipe muri Afrika, ikipe ya Morocco ndetse n'ikipe ya Tunisia, kandi kuri performance umuntu atashidikanya. Aya ma equipe yakoze ikintu nge nakunze kuko ikipe y'igihugu ya Tunisia yamubyibuka igikombe cya Afrika cy'ubushize cyarabagoye. Bamaze iminsi utabasanga wenda muri kimwe cya kabiri cy'igikombe cya Afrika, ariko igikombe cy'isi kenshi baritabira. Bagira ukuntu abagabo bategura campaign zabo cyane cyane iyo bigeze muri World Cup qualifiers mu buryo buri perfect. Nk'ubu urebye neza cyane ugarutse kuri abasore ba El Saad, ukagaruka kuri abasore ba Yani Valeri, umusore abantu bibuka mu ikipe ya Sunderland, ari mu ikipe ya Sheffield United, ukajya muri Southampton, ukajya ku basore bafite experience nka ba Dylan Brown, ukajya kuri ba Raidoni. Ni equipe iba yubakitse mu buryo bwuzuye, bagira experience y'abakinnyi nka 5, bakagira abandi kuko nk'uyu mukinnyi watsinze igitego yinshi yasimbuye uyu musore w'umwana muto cyane imyaka 21 yitwa Mohamed Ali Ben Romdan, ni umusore imyaka ni umusore ukinira ikipe ya National Erahdi, ni umusore uri mu bateguye cyane, amaze imyaka 3 basa nk'abategura generation nshya. Niyo urebye n'abari kuri benshi, ni equipe ubona zitegura bitandukanye pe. Bavuga ngo tuje muri campaign tugomba kugira equipe y'abakinnyi bato bazaba batanga imbaraga, batanga buri kimwe, bakagira na experience y'abakinnyi basanzwe mu ikipe y'igihugu. Ibaza ariko nkuko atubwiye statistique Ruth, baratsinda, baragutsindira iwabo, bagutsindira iwawe, nta kuvuga ngo barashaka amanota yo mu rugo gusa. Umva parikuri yabo, batsinze Sao Tome Principe ibitego 4, batsinda Malawi bayisanze mu rugo igitego kimwe ku busa. Hanyuma bajya gusura Guinea Equatorial bayitsinde kimwe ku busa, yari bari bayakiriye. Ahubwo basanga Namibia mu rugo niho bakoze ikosa, banganya ubusa ku busa ariko ntibatsinzwe. Batsinda Liberia wayo kimwe ku busa, batsinda Malawi 2 ku busa bayakiriye, barongera batsinda Malawi ibitego 3 ku busa, mu gihe Guinea Equatorial bayitsinze igitego kimwe ku busa. Urumva ko nta gitego binjijwe, aho banganyije bya gusa. Guinea Equatorial wayamuze uburyo yutabaye miliyoni ensuwe na bandonge. Ariko munyemerere tutaza gusohoka muri saha tudateye icyotezo ikipe y'igihugu ya Uganda, nubwo iri ku mwanya wa 2. Algeria uyu munsi rwose ishobora kurara yikarifiye, ariko tuganire ikipe y'igihugu y'Ubugande Axel uburyo yabaye nziza muri campaign. Ijoro ryakeye bakinaga na Somali mu rugo, bayitsinda ibitego 2 ku busa, igitego cya Alan Okero kuri penalty ndetse n'igitego cya Semgabi niwe watsinze igitego cya 2 ku minota 39. Iyi kipe mu minsi niheruka muri campaign, ku munsi wa 6 batsinze igitego kimwe ku busa, umunsi wa 7 batsinda ibitego 4 ku busa, umunsi wa 8 batsinze 2 ku busa. Kugeza ubu ngubu muri iri tsinda ryabo 15 n'abakabiri barakurikira Algeria ifite 19. Mu bigaragara Algeria iraza gukina na Somalia, Algeria arara yikarifiye, ariko mu byukuri Uganda yagize kuko Somalia niyo yakinnye Uganda ejo yarakinnye Algeria, Algeria inganya na Guinea ubusa ku busa. Bagomba kubona icyejo nabo iyo batsindisha barabonye itike, batakariza itike, ariko fixtures yeru ikurikira mu kwezi kwa 10 tariki 6 bazakina na Somalia. Kuri journée rwose ikipe y'igihugu ya Algeria
igomba kwikarifiya mu mikino nyuma y'igikombe cy'isi kuko murabizi ko buri tsinda ritanga igihugu kimwe ariko abantu bose bari kuvuga ati Uganda iri kugira progress nziza ushingiye uburyo yitwaye kugera ku munsi wa 8 muri iri tsinda. Ngo Abaganda nabo bazategereza mu kwezi kwa 10 bafite imikino 2 bazakina basohotse bafite match ya Botswana na match ya Algeria. No kuvuga ngo ahangaha amahirwe menshi no kuzareba uburyo bashobora kujya muri Interconfederation Playoff no kuvuga ngo bakajya gukina nyine imikino ya kamaramaka niko twavuga ko abantu barabize ko equipe ya mbere ari tibona tike direct ariko ngira ngo urebye uburyo uyu mutoza ariho ashimwa cyane n'umutoza w'umuhanga Paul Put utoza ikipe y'igihugu y'Abagande n'umuntu bahaye umwanya baramureka shaka abakinnyi baramureka bamukura mu ikipe y'igihugu ya Chan baramubwira bati ibi ntibikureba muyiharire muri bye kwaso na staff technique ye aricara yitegereza abakinnyi benshi b'Abagande usibye ko n'Abagande buryo baba bafite n'amahirwe abakinnyi benshi buryo bakina hanze ku mugabane w'Uburayi yego barimo benshi ariko n'abantu badakina nyine muri bya bikipe bikomeye no kuvuga ngo no kubareba no kubakurikirana ni ikintu kiba cyoroshye kongera impano ziba ziri imbere mu gihugu rero nk'aba bahungu ba Lane Okero n'ibindi mwabonye muri stade umuntu warufite pambandero ravuga ati Okero girlfriend wanjye umujyane atumujyane rwose atuburyo urudushimisha Abagande hari ababanje gusasa hasi aravuga ngo ntibataha babonye uburiri hari undi wavuze ati hari undi wazanye icyapa avuga ngo ama equipe yo muri Afrika ntibakiri kuri level ngo abazanire za France n'izindi gusa Xer avuze ikintu gikomeye mbere y'ikuza kwa Paul Put bari bafite ikibazo cyabo kibibibiri niya mwararebaga neza n'imitegurire muri Uganda yari itangiye gusubira hasi cyane cyane mu bakinnyi bashaka gusohoka n'abakinnyi bafasha ama equipe yabo kuba bakwitwara neza kuko murabyuka za KCCA zisohoka zikagera mu matsinda ya CAF Champions League n'izindi ndetse bari bafite n'abakinnyi bari gukura basa nka barangiza kariyeri Burayi kenshi babazana gukabona ntago ubu ngubu bari hejuru ariko irebye bato BTB ukina muri Baton mu gihugu cy'Ubwongereza ukara abasore ba Ubita Jordan umusore w'umuhanga cyane kira muri Hibernian muri Scotland ukareba Eric Capradosi ukareba Barani Okero ba Rogers Mato Semugabi Jude ba Steven Desemukwara ukareba ba Harry Daucho kuri experience yakunganira n'abasore bakiri batoya urabona ko equipe yuzuye ngo ni Kari Daucho equipe yuzuye kabisa nyuma yuko wagiye mu ikipe ya Singida ubwo iyi captains kabisa niya yambaye kwa kunari umusore nabonye ku munsi w'ejo kuri Neapo yabo bari bakize kuri graphique wabonye ku kintu kizamu fitting ku kaboko k'ubumoso wabonye ku kintu kizamu bagira ikibazo cya performance imbi z'abazamu muri Chan bahise bagarura Denis Onyango atari uko aje kubanzamo ariko avuga ati uri mwizamu niba ari sari mu magola mu gihe twaba dufite ikibazo Denis Onyango yahitazamo uyu munsi ari match ikomeye cyane ya Congo na Senegal match iremereye cyane Congo ifitemo ba Twanzebe ifitemo ba Bisaka itagufata imbere ka tugaruke mu kanya gato nyuma y'amakuru nuko agashya baragakunda cyane cyangwa se creativity akanako nagashya ubone mu giswahili bakita ubunifu something new urumva ikintu gishya rero muri Tenga Promo hamwe na Ikubire Lotto mu kwaka facture za IBM nuko ubu ngubu iyo watse facture ya IBM ukiyandikisha muri Tenga Promo uhita ujya mu banyamahirwe bagomba gutsindira miliyoni izagitangwa buri wa kane bagatanga miliyoni 2 ku banyamahirwe babiri nuvuga ngo barazibagabanya ntabwo ari umutsindira miliyoni 2 ahubwo bafata babiri umwe agafatiye undi akajyana kuko abanyamahirwe bari benshi urumva rero niyo mpamvu n'abatsinda Tenga Promo iri kugenda bagira benshi n'abatsinzira kubagira benshi ubwo batangiye kuri babiri wenda nejo bundi bazabagira 3 cyangwa se na 4 ariko ngo bari kuri babiri gerageza amahirwe yawe rero niba wajya gutsinda none kuwa kane ko hatangwa miliyoni 2 nizo zitaha zonyine cyangwa hari ikindi gihembo gitangwa kuwa kane ni bonus nyuma ya zazindi zisanzwe zitangwa iyo ni bonus ariko ubundi bya bihembo bya miliyoni by'ibihumbi 500 by'ibihumbi 5 bya bihembo byose nabyo bigumaho biratangwa ku minsi yagenwe ahubwo ingi ni bonus na kanoza ngendo nyene ko bakita kwa kuntu bijye kuva hantu bakujyana mu rugo mu watsindiye ibihembo bindi bitangwa ashobora kwisanga natahanye ni bonus birashoboka wenda uri umunyamahirwe hari icyuma gikaraga se ko nta muntu bikora ni icyuma kirakaraga iyo kikuguyeho iyo miliyoni ni yawe ariko kikugwaho kubera ko watse facture ya IBM ubundi ukiyandikisha muri Tenga Promo
wakanze akanyenyeri 562 urwego. Yego ako niko kanyenyeri ko gukanda kugira ngo winjire mu banyamahirwe batsindirira bonus, utsindire bonus, utsindire n'ibi bihembo bya 50 z'amafaranga y'u Rwanda, nyamara ubitsindire nta mafaranga washyizeho. Ntazagira no kubeshya, nta jana nta magana abiri ntaki. Icyo ukora gusa ni ukwaka fagitire ya IBM, byonyine birahagije, ubundi ukajya muri aba banyamahirwe batsindira ayo mafaranga. Amahirwe atagusekeye wenda uyu munsi atari uwawe, ejo waba uwawe. Ejo bitabaye ibyawe usubizwa 10% ku musoro watanze, TVA 10% ugenda yasubizwa, uko uguze ikintu waka fagitire ya IBM usubizwa 10%. Ayo ni amafaranga yubona beti itabaje icyuma, reka da upfa kuba watse gusa fagitire ya IBM. Ubwo rero birumvikana ko kwaka fagitire ya IBM harimo inyungu nyinshi cyane, kubera ko bituma na leta y'u Rwanda umusoro wawe iwubona uko wakabaye. Na ya mihanda y'imigenderano kwa Axel kubakwa. Nicyo bivuze. Fiza Road. Axel turi kumwe na Action College. Nimba umuntu yatse fagitire ya IBM agomba no kujya kongera ubumenyi, ni ibintu byuzuzanya. Muri Action College yakomeje gushimira abakandida libre bakomeje kuza kwiyandikisha kugira ngo mu by'ukuri bazabashe gukora ibizamini bya leta mu mashami agiye atandukanye kandi babitsinde babone diplome. Mu mashami rakurikira nka accounting, tourism, culinary arts, HEG, HGL, MCE, MCB, PCM, BCB, MPC na MEG. Aya rero niyo mashami rwose abantu bajya kwigamo. Hariya hari abarimu b'inzobere babategereje. Hanyuma kandi Action College yongera kwibutsa ko abashaka kwiga multimedia ni ishami rishya rwose. Iri somo rya multimedia aho mwiga gutunganya amashusho, icyo bita editing, gukoresha kamera, camera operations, gufotora, photography, filmmaking na directing. Multimedia rero ni mujye kwiga kuko ni ibintu bigezweho birimo amafaranga. Hanyuma rero abavandimwe muri Action College barongera kwibutsa abashaka kwiga ibijyanye n'ubukanishi, guteka, barista, gukora ikawa, kudoda, ibyerekeranye n'ubwiza, barongera kubaha ikaze. Hanyuma kandi iyo murangije imyuga muhabwa certificate zemewe na RTB cyangwa se Rwanda TVET Board. Hanyuma rero nimushaka ibindi bisobanuro ushobora guhamagara kuri izi nimero kuri 0788 20 62 cyangwa se kuri 0788 65 89 hanyuma abari Muhanga ni mujye kwishami rishya ari mu marembo ya gare ya Muhanga. Hanyuma abari Kabuga ishami rishya riri mu gikari cya Bank Populaire muri etage hari nshyashya muri floor ya kabiri ni Action College. Iyo ni Action College. Reka twinjire rero mu isaha yacu ya kabiri duhere ku ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi aragaruka mu kibuga ku mugoroba w'uyu munsi ku isaha saa 9 bari kubarizwa muri Afrika y'Epfo. Bagiye gukina umukino w'umunsi wa 8. Ni umukino ugiye guhuza ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi ndetse n'ikipe y'igihugu ya Zimbabwe. Mugenzi wacu Samir Silvestre ari kumwe n'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi. Mwaramutse Samir? Baramutse neza cyane abakunzi ba Radio Rwanda. Mwaramutse mute muri Afrika y'Epfo? Twaramutse neza, ikirere kitarimo izuba ryinshi, haratuje, ibintu bimeze neza. Amavubi yaramutse ate, bameze bate muri iki gitondo mwamaze guhura? Baramutse neza, morali ni yose. Urabona ko noneho bitandukanye no ku munsi w'ejo, nta munaniro bafite mu maso nk'uko byari bimeze ku munsi w'ejo. Ubona ko abakinnyi bose batuje bari muri mood ya match. Aya Mavubi uyu munsi arakina na Zimbabwe. Ku munsi w'ejo mwakurikiye imyitozo ya nyuma iteguriye umukino. Navuga ngo update ya mbere mwaduhaye nuko Nshuti Innocent aza gukina umukino kubera amakarita 2 y'umuhondo. Wenda ubwo Zimbabwe turaza kwiganira ukwayo. Reka duhere ku ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi. Ariko se Amavubi adafite Nshuti na Amavubi noneho uyu munsi afite muhamagaro ki wo kuza gukina gute? Kuko hari amakuru aviyo ndagira ngo abaro uyatwihera. Amavubi iyo ku munsi w'ejo mu myitozo na Amavubi yitoje ibitandukanye n'ibyo yitoje ku ikipe y'igihugu ya Nigeria. N'umutoza Eric Nshimiyimana yabitunyuriyemo avuga ati nibyo twakiye n'ikipe y'igihugu ya Nigeria dukina tudefanda kubera ko tubizi ko Cote Force ikipe y'igihugu ya Nigeria ari ukwataka cyane. Ati twagomba kubanza gukina tudefanda kugira ngo duse nkaho tugabanye imbaraga zabo, hanyuma mu gihe imbaraga zabo zisa nkaho ziri kugabanyuka natwe dutekereze kuba twakora approach yo kwataka. Ati rero niyo mpamvu twahisemo gukina kuri atariko Zimbabwe ni ikipe itandukanye n'ikipe y'igihugu ya Nigeria. Ati tugomba kugerageza gushaka ibitego kuko no umukino ukinika kuba twawutsinda. Urebye ikipe yo mu gice cya kabiri ya Nigeria cyane bakina n'ikipe y'igihugu ya Nigeria
ni nayo bisa nkaho ishobora kuza kubanzamo kuri uyu munsi kuko ku myitozo yakozwe ku munsi w'ejo Ntwari Fiacre ari mu izamu nk'ibisanzwe hanyuma kuri kabiri hakajya Kavita kakina kuri kabiri muto wa defense ukagumamo Manzitseri na Mutsinzi kuri gatatu Claude niyo mugabo utameze neza sampurusa kwako yari inkokora muri match ya Nigeria kuzuru byashoboka ko iyo aza kuboneka nka mask yari buyambare ariko ntabwo byakunze kahita yibona bwo hagati mu kibuga Muhire Kefaraza guhita yinjiramo Enzo asohokemo bakina ari uyu musore Boneri Mugisha ndetse na Captain Jad Bizimana ubwo na Muhire Keve hanyuma Georgia nawe ajyemo ndetse na Gilbert ubwo na Biramahera Bedi Christophe nibo 11 nta gihindutse bashaka kuza kubanzamo kuri uyu mugoro. Urebye uburyo umutoza yahisemo gupanga uyu munsi yagarutse ku muhamagaro wo kukinisha abadefenseri bane yego yavuze nako mwatubwiye ko we yasaraye ariko nibura umwungiriza we yatumye yavuze ko ari iyihe mpamvu yahisemo kugaruka kuri gakondo bavuze ko n'umukino batekereza gutsinda ari nayo mpamvu bagabanyije abadefenseri kugira ngo barebe ko batsinda kandi gutsinda bisaba gukina ufunguye bavuze ko impamvu bakiye n'ikipe y'igihugu ya Nigeria badefanda nuko ari babizi ko ari ekipe yataka cyane utagenda ngo uhite ufungura koko ngagendeye ku makarite y'abakinnyi ntabwo wafungurukira n'ikipe y'igihugu ya Nigeria ngo bashaka ko igice cya mbere basa nk'abafunga Nigeria igakoresha imbaraga nyinshi igira ngo irebe ko yabona igitego muri uko gukoresha imbaraga nyinshi bananirwe hanyuma ikipe y'igihugu y'u Rwanda ize gufungura mu gice cya kabiri irebe ko yabona igitego nubwo bitahiriye ariko ku ikipe y'igihugu ya Zimbabwe biratandukanye bagomba gufungura kuko ni umukino bifuza gutsinda kuri uyu mugoroba nibyo bavugaga uti Claude bamukubise inkokora ku zuru amakuru yavugaga ko bari gushakisha uburyo ashobora no gukina na maske se finally iyo maske yabonetse hari ubuvuzi bamukoreye bw'ibanze ku buryo bashobora kuza kumufasha gukina niyo bakoraho bituma asohoka mu kibuga araza gukina navuga ngo ari ugufata riske kuko iyi maske bambika abakinnyi si ikintu bajya kugura mu isoko ni ikintu ni maske bakorera umukinnyi bakayimupimiraho ku buryo ayambara bigendanye n'isura ye ntabwo byahise bikunda rero ko ahita iboneka ako kanya bamukoreye ubuvuzi bw'ibanze navuga Claude bavuga ko ari tayari 100% kuba yakina ariko nyine ni bimwe by'abakinnyi byo gukanira ariko ubundi uko yiyumvaga nuko byagaragara yifuza ko yakina na maske hanyuma niba yifuza ko yakina na maske ntayibone birumvikana ko araza gukina umuntu yavuga ngo ntabwo arabaza kuba ari comfortable cyangwa se yumva neza kubera iki wenda umutoza niba wabajije atatekereje kuba yakinisha Enzo Ali Amon n'ubundi asanzwe akina kuri gatatu mu ikipe ya Angoulême mu cyiciro cya 4 mu Bufaransa nta gitekerezo yabigizeho kugira ngo wenda akinishe umukinnyi utameze neza 100% kandi wenda afite uwahakina usanzwe unahakina iyi ni probable enough turimo turavuga no ku munsi w'ejo tugendeye kwa kundi ubureba baki bari kwitozwa baterana ekipe ya mbere ntekereza ko wenda nibabona biri grave cyane abaganga b'ikipe y'igihugu bakabona ko wenda Claude atatanga 100% bigendeye kuko bari kumubona bashobora kuba babihindura muri line up ariko Claude nawe bwarakubwira ati nibyo karimo ndi kukumva ariko ntabwo byambuza gukina hanyuma gato se kuri Claude niba mwaganiriye ibi bitutsi by'abanyaturikiya imbuga nkoranyambaga ejo zamwiriweho ngo kubera ko yavunye Victor Osimhen ntabwo wenda byamugeza ngo bimuvane muri concentration ya match umwana w'Ikanombe ntabwo ibyo byamugeraho twarimo tubiganira nyuma ya match ku cyumweru ndumva ariho twabibonye ndumubwira ati social media zawe zirimo zirazamuka wabibonye abanyaturukiya ukuntu bari kukwandikira aravuga ati se abanyaturukiya ko ndiko bari kwandikamo ngo 75 by'amayero ati ni ibyiki ndamubwira ayo n'amafaranga umutaramu ni 75 bamuguze ejo bundi niyo mpamvu ari kuzandika bati 75 zacu urashaka kuzihombya kandi ari umukiri twaguze kugira azadufashe muri Champions League aravuga ati buriya nibyo nta nubwo nigeze muvuna bifatika ati kuko ni contact yabaye nshaka baro ati buriya nibakomeze bandike ni ibintu bisanzwe n'abafana nyine abafana baravuga ariko nta kintu kinini byigeze bimukoraho kuko yaranaganiriye na Victor Osimhen baravuganye aravati yonza kuba namuvunnye akwiriye kuba yarandakariye cyane ariko bavuganye ko ari contact y'umupira isanzwe nta kibazo bimutwaye Claude ameze neza cyane muri morale
hanyuma Sami ngira ngo aho ngaho muri Afurika y'Epfo ni ahantu haba kominote y'abanyarwanda benshi bakora mu mirimo igiye itandukanye. Ikijyanye n'abafana hari abaje kubareba mu myitozo bari tayari kuza gushyigikira ekipe y'igihugu. Nahoze mbona amabisi menshi yahagurutse iharare muri Zimbabwe aje gufana ikipe ya Zimbabwe, ndetse n'abandi banyazimbabwe benshi batuye muri Afurika y'Epfo. Ejo nahoze mbibona ku mbuga nkoranyambaga. Abanyarwanda bo biteguye gute? Ese ambasade y'u Rwanda nayo aho ngaho ni abanyamupira cyane, nabo bashyizemo imbaraga kugira ngo baze gushyigikira ikipe. Ibijyanye no kwitabira umukino ku ruhande rw'abafana n'abanyarwanda batuye aho ngaho bimeze gute? Abanyarwanda bari hano bariteguye cyane, kuko ubwo ikipe y'igihugu y'u Rwanda iruka muri Afurika y'Epfo ntiyigeze yatsindirwa, yaba match ya Lesotho ndetse na match ya Afurika y'Epfo. Barabizi neza ko ikipe ihari kandi ni benshi. Numvaga abanyarwanda b'abana bavuga ko biteguye kuzana abafana bari hagati y'150 n'abafana 200 bari muri iki gihugu cya Afurika y'Epfo araza gufana muri delegation ndetse n'imiteguro y'ikipe y'igihugu ya Zimbabwe. Hari amatike agera kuri hagati ya 70 na 50 bemereye ikipe y'igihugu. Ayo ngayo niyo bahereyeho bahereza ambasade ya hano kugira